أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsirul muyassar buningdan darsimizni davom qilgan bo'lib, Yunus surasi 79 oyatga kelib to'xtab qolgan edik. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك،
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Fir'aun mening oldimga barliq usta sehrgarlarni elib kelinglar dedi. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga arg'amchi Hasanlardan tashlamoqchi bo'lganinglarni tashlanglar dedi. Ular tashlaganda Musa sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Alloh cho'qim uni barbod qiladi. Alloh buzg'unchilarning ishini albatta tuzmaydi dedi. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdimi Alloh poklar orqali haqiqatni isbotlaydi. Musoga faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani Isroilning avlodidan ozg'inisi Fir'aun va uning qavmining cho'nglarining ziyonkesh qilishdan qo'rqqan holda iymon etdi. Fir'aun ziminda, ya'ni Misr ziminida shak shubisiz mutakabbirdir. U albatta haddidan oshqishlardandir. Musa, ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysunganlar bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar dedi. Ular aytdi: Allohga tavakkul qildik. Parvardigorimiz zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagan. Bizni rahmeting bilan zolim qavmdan qutuldirgin. Biz Musa bilan uning qarinishiga qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar. Mo'minlarga dushmanlar ustidan g'alaba qilganligi bilan xush xabar beringlar deb vahiy qildik. Musa aytdi: Ey Parvardigorimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirish uchun ey Parvardigorimiz Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turlik mol-mulklarni berding. Parvardigorimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Xo'sh. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون جيئوني بكل ساحر متقن للسحر. Fir'aun şuna dedi ki, bana sihirge en puxta, mahir sihirgerlerinin hammasini ep kelinglar deb. فلما جاء السحرة فرعون قال لهم موسى ألقوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم. Sehrgarlar Firavunga qarshi kelgan chog'da ular uchun Musa alayhissalatu vassalam shuni dediki, sizlar bilan birga bo'lgan og'amchanglar va asonlardan iborat bu sizlar bilan birga bo'lgan narsani o'zini tashlanglar. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم قال لهم موسى إن الذي جئتم به وألقيتموه هو السحر إن الله سيذهب ما جئتم به وسيبطله إن الله لا يصلح عمل من سعى في أرض الله بما يكره وأفسد فيها بمعصيته. Ular özlerinin ağamçı asıllarını taşlayan vakitte Musa aleyhisselatü vesselam ular şuna dedi ki sizler ep kelgen narsa va sizler
Taşlıgan näse seherden başka emas. Çokum Allah subhanahu wa ta'ala sizler epkegen näsini elbette yok çıkarıp onu paçagdap taşlaydı. Çokum Allah subhanahu wa ta'ala öz zeminede yaxtılmaydigan, üz yaxtılmaydigan näsler bilen hareket kılgan kişinin ameli hareketince herkes oňuşmaydy. Ve o zeminde o Allah'a asilik kılışlan bozukçılık kılgan kişinin amelini ço herkes oňuşmaydy. Ve yusabbitullahul haqqallazi جئتكم به من عنده فيعليه على باطلكم بكلماته وأمره ولو كره المجرمون أصحاب المعاصي من آل فرعون. Allah huzurdan men ini sizlarga epkagan ahni mustahkam qiladi va uni sizlarninki batıllaryňla üstüde öz kelimeleri ve öz buyruklarınçı üstün kılıdı. Gerçi Pür'ün alistin boğan günahkar cinayetçiler bunu yaman kögen bolsun. Fema amana li Musa aleyhisselamu ma atahum به من الحجج والأدلة إلا ذرية من قومه من بني إسرائيل وهم خائفون من فرعون وملئه أن يفتنوهم بالعذاب فيصدوهم عن دينهم وإن فرعون لجبار مستكبر في الأرض وإنه لمن المتجاوزين الحد في الكفر والفساد. Musa aleyhisselamga Musa aleyhisselam epkegen delil pak hüccetlerge fakat lam Beni İsrail halkıdan boğan azgına bir hak iman etti. Ula olsa bir ön ve bir önün aşilerden, kanat kuyruklardan korkup uçudu. Ula bir azaplan fitne kılışından korkattı. Ve ularını öz dininden çekleştin, ulardan korkattı. Çünkü bir ön bolsa, çokum bir ön, elbette zeminde ço, naiti çikinlaşkan, bek naiti zalim idi. Ve çokum bir ön olsa, küpür ve pasatçık ço, Allah'ın had hududinden eşip ketken, muşundaq bir çikinlaşkıcı zeytti bu. Ve kâle Musa, ya kavmi, إن صدقتم بالله جل وعلا وامتثلتم شرعه فثقوا به وسلموا لأمره وعلى الله توكلوا إن كنتم مذعنين له بالطاعة. Musa Aleyhisselatü Vesselam şuna dedi ki ey kavmim eğer Allah Celle ve Ala'ga tasdik kıysanlar ve onun şeriyetiga maslaşsanlar onun işenç kılınlar ve bunun buyruğuna teslim bulunlar. Allah'la tevekkül kılınlar. Eğer hakikaten onun için çok taat ibadetlerini siz boyusunuz olsanlar. فقال قوم موسى له على الله وحده لا شريك له اعتمدنا وإليه فوضنا أمرنا ربنا لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين أو يبطن الكفار بنصرهم فيقولوا لو كانوا على حق لما غلبوا. Musa Aleyhisselam'ın kavmi şuna dedi de Musa Aleyhisselam'a biz birlam şirk bulmagan bir Allah kıla etimat kıldık. Allah kıl tayandık. Bu Allah kılan bizden iş güçlerimizi barlık iş güçümüzden hemmene Allah kılan tapşırdık. Nusret ata qilmag'aysan ya Allah. U Fir'ön va Fir'önninki lashkarlarga bizning ustimizda ularga çok g'alaba nusret ata qilmag'aysan. Agar shunda bo'lib qolganda fayakuna zalika fitnatan lana anid dini. U vaqtda agar g'alaba nusret ata qilib qolsang,
Aşu biz için bizim dinimizce bir fitne oldu bu. Yoki kufarlar o'zining g'albi bilan shunday fitna qiladiki, deydiki nima deb, agar u Musa va Musoga ergashguchilar haq usul bo'lgan bo'lsa, albatta lama g'ulibu. Albatta bular yengilmagan bo'ladi deydi. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فرعون وملئه لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة. Qutulduğun ey Xudayım bizni öz rahmetin, öz şefkatin bilen Pir'ün ve Pir'ünninki kanat kuyruqları ve Pir'ünnin aşileri etrafdakilerden boğan kafir kavimden sen öz rahmet ilahiyle bizni qutulduğun, bizge necatlık ata qilgin. Çünkü ula o Pir'ün ve Pir'ünnin etrafdakileri o ularcho qanday qiladi u Bani Isroil xalqini eg'ir ishlarga olib ketadi. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن اتخذا لقومكما بيوتا في مصر تكون مساكن وملاجئ تعتصمون بها واجعلوا بيوتكم أماكن تصلون فيها عند الخوف وأدوا الصلاة المفروضة في أوقاتها وبشر المؤمنين المطيعين لله بالنصر المؤزر والثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى. Biz Musa va Musa'nın qarınchi Harun alayhissalomga shundoq vahiy qildikki, qavminglar uchun Misr zaminida uy silinglar dedik. Bu uylar sizlar uchun bir panolik yer bo'lsin, yashaydigan o'rin bo'lsin. Va sizlarning uyinglar uchun uningda qo'rqqan chog'larda bir nima bo'ladigan namoz o'qiydigan bir masjidning o'rnida bir makon bo'lsin uchun bir uy salanglar dedik. Va shu namozning vaqti kelgan chog'da farz namozlarni joyida ado qilinglar. Va Allohga bo'ysunuvchi mo'minlarga qalbin bin nasril muazzari. Nayt büyük kuchlik ishonchlik muazzar degan azim al-qaviy al-muakkad degan ma'nosi bor. Ya'ni katta buyuk bir g'alaba bilan Allohga itoat qiluvchi mo'minlarga xushxabar bergin va Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan mo'l ajr savob bilan bu itoatman mo'minlarga xushxabar bergin. وقال موسى ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة من متاع الدنيا فلم يشكروا لك وإنما استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم فلا ينتفعوا بها واختم على قلوبهم واختم على قلوبهم حتى لا تنشرح للإيمان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الشديد الموجع. Musa aleyhissalatü vesselam şunlar dedi, ey Xudayım, çokum sen Pir'ünün katı başlarına nimbədin dünyanın huzur halavatlarından boğan zinet buyumlarını onu bədin. Ula sana hechqanday bir shukr rahmat etmedi. Aksicha ula bu ziynat bilan sening yo'lingdan ozdirishga uni bir vosita qildi. Uni yordam talab qildi. Ey Xudoyim, ularning mollarini yo'q qilayotgan, o'chirayotgan. Ular o mallar bilan foydalanmaydigan darajada ularni o'chirayotgan. Ularning qalblarini mühürlayotgan. Ularning iymonga qalbi echilmasin uchun. Ular shundan iymon keltirmagay, hatto qaqshatqich qattiq bir azobni ko'rgan qadar deydi.
Hoş. Dersimizin devamı keyinki saat doludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.